boetapele ba bohanyetsi bo teng kwano le rona baqolotsi ba phatlalatsi ba ditaba le rona balatedi bohle kaofela ba teng kwano ke kopa go pele re qala mosebetsi ona tsatsing lena ke mpe ke etse phatlalatso fela. Press conference ena ke ya boetapele ba bohanyetsi ka parlamenteng le baqolotsi le baphatlalatsi ba ditaba. Mme se ke etsa boipiletso kapa kopo hore rona balatedi re tle re thole re ha ba tsamaya go kgohlela o mpontile ka ntle ka mane o kgohlela ka teng e le gore molaetsa o tlo tseba o tswa o le jwalo o tseba go fetisa o le jwalo go sena ntho tsa le buang ka tsona tla fumana ha re le kae mohlomong le press conference ya eso re tla nne re hlahe ka mabetso a rona mona re kopa re thole re mamele fela molodi o hlang ka tafoleng ya rona sentse le bona gore mona ha le sheba tafoleng mona fela le bona gore ke mmuso o tlang haufinyana le a hopola bana haufinyane ha re nka putsone re le gona mona bolong yona e ho sontso go kganteng re a qala jwale ha re le gona betšeng tlhomphi ba ka ha re qeta go batlhomphi ba qeta go bua ditaba tsa lona tsa bona mona ke nako ya jwale le tla etsa dipotso le baqolotsi baphatlalatsi le bolelana le tswa kae le tswang kaofela jwalo jwalo ka tsela eo le tsebang go sebetsa ka tsona mme ke tla fetisetsa ditaba ho boetapele ba ka tsela eo ba se ba itukisetsa teng batlhomphi ba ka nako ke ya rona. Re bohaholo sebodi le bohodi bohle tse teng tsa mekgalomakotlana a ka oppositioneng le tla nne le tshwarisane mosebetsi oo mme ke ntlhataelo ya hore lona dibohodi ha le tloha mona lo etsa program ya lona ya diyalemoya hore na le arabela ditaba tsena tse re tla be re di beile mona di sa tla arabuwa le rona hakalo baeta ntle le moo seyalemoya se itseng kapo pampiri e itseng e tlo bang moetapele empa re hle se re di siya matsohong a rona borra diphatlalatso le dibohodi tsa mekgalomakgotla a ditsi hore lo di ntshetsa pele ho di qoqa le setjhaba ka boteng le ntumelle ho hlompha bahlomphi baetapele bana ba heso mona ho na le ba tla kena moraonyana hanyane mme ke hlomphe ditho tsa dikomiti tse kgolo tse teng mona ke a di bona tsa mekgalomakotlana ke a le hlompha beng ba rona ke le hlomphe ba tlaledi ba phatlalatsi ba habo rona ba ditaba mme ka nnete re le lebohe dintlha tsa rona di mmalwa nyana mpa re tla di beha ka mokgwa straight to the point. Ntlha ya pele eo re ratang ho qoqa le lona ka yona le setjhaba ke ena ya the suppression of National Assembly tsebo eo re bonang ya mmuso ya ho leka ho sitisa parlamente ho phetha mosebetsi le bohatelli bo re bonang bo ba teng bo etsetswa lefapha le leng la puso ke lefapha le leng la puso hore lekgotla la matona le mmuso ba hlasela lefapha la parlamente la ketsa molao ke sona seo re se bonang mme re nka e le ntlha ya pele eno mme re nka e le bomadimabe hobane ho hlasela parlamente e hlile ke ho amwa setjhaba sena sa Basotho boipuso ka kotloloho ha o bua ka lentswe la setjhaba o bua ka boemedi bono ba setjhaba bo bitswang parlamente e leng ntlo ya bakgethwa ba setjhaba kapa ntlo ya boemedi ba setjhaba e le hore maparlamente a emetse setjhaba maparlamente ke lentswe la setjhaba Lesotho mona re beha taba ena hore re bona bohatelli le tshitiso ya ho phethahatsa mosebetsi wa parlamente re na le mohlala wa pele
hore komiti e alositseng tshebediso ya ditjhelete e leng Public Accounts Committee re bona e le tlasa tlhaselo e kgolo haholo, mme ke komiti ya parliament, ke komiti e alositseng lebitsong la parliament ka kakaretso hobane hantle mosebetsi wa parliament ke ho aba tjhelete le ho di alosa le ho etsa melao le ho buelella setjhaba sena sa Basotho. Jwale parliament e sebetsa ka dikomitjana tsa yona. E nngwe ya dikomiti tseno ke komiti eno ya kamoso le kabo ya ditjhelete e bitswang ka hore ke Public Accounts Committee. Le tla hopola hore mohlompheti ona kgolo ka sebele sa hae o sa ile a hlaha a letseditse modulasetulo wa Public Accounts Committee a mo thibela hore a ska isa tlaleho ka moo ka parlamenteng e neng e amana tsa airport. Mme taba eo ka yona fela ke boitshunyatshunyo tabeng ya tsamaiso ya parliament e le lefapha la le kitseng le ikemetse. Mme ke ntho e dihlong haholo ho hlooho ya mmuso eo kena le parliament haholoholo moo e etsang kaloso ya taba tsa ditjhelete. E hle thusa hona mmuso ho bona hore ditjhelete di sebediswa ka nepo moo di abetsweng wa sebetsa hona teng. Mobusi ya hlaketsweng ke ditaba hantle o tshwanetse ho thaba ha bo alositse bo sa botsele e seng a sitise bo alosi ho sebetsa. Ke mo taba hore e kgolo e hona teng. Le tla hopola hore hona tabeng tseno tsa airport lekala leno itse ha le bitsetswa ka pele ho yona Public Accounts Committee ya ba le ya qosa moo re neng le etsa teko ya hore yona parliament e tshwarwa matsoho e se ya phetha mosebetsi wa yona. Ntho eno ya ho leka ho hulela makgotla a bo ahlodi seretseng sa ho a sebedisa hore a thibele lefapha leno le parliament ho etsa mosebetsi re bona e le bo madinane pusong ya setjhaba ka setjhaba. Ntlha ya boraro tabeng eno eo re bona ho sebediswa parliament ho phetha mosebetsi ke mona moo jwale company ya motlakase e leng LEC le yona e seng hle balehetse makgotleng e baleha ho phethahatsa boikarabello ba hore e phengwe tsela ya yona ya tshebetso le tshebediso ya ditjhelete ke yona parliament ka Public Accounts Committee. Mme nyewe e ka mono ka kgotla e sebeditswe fela wa utlwa hore lefapha leno leo re reng ka kotloloho ke lefapha leo mmuso o ntseng o le tsamaisa e le hore mmuso re nka ntse le ona o ntso o hlasetse parliament. So ke ntlha ya pele re neng re ke re e behe ho lona eno baokamedi re makalla mmuso ona hore ka nnete ha wa tshwara ditaba hantle ho hang tabeng eno ya puso ya setjhaba ka setjhaba moo ba lekang ka matla a maholo ho bona hore na ba sitisa parliament ho phetha mosebetsi wa. Ntlha ya bobedi ke ena ya tlhokahalo ya mesebetsi ka hare ho batjha ba naha ya Lesotho. Batjha ba bangata haholo bao ha o thotse ho mamela o bonang hore mmuso o na le ho batla ho etsa kgang ya hore batjha bana ba ka hodimo ho makgolo a tsheletseng a dikete over 600,000 ba hlokang mesebetsi. Jwale ho sena moralo o hlakileng haholo wa hore na mmuso o arabela tlhokahalo ya mesebetsi jwang. Ntlha ya rona e kgolo tabeng ena ya tlhokahalo ya mesebetsi e re makalla mmuso ka yona ke yona ena ya tlhokahalo ya moralo o tsepameng tabeng ya ho rarollela batjha bana ba Lesotho tlhokahalo ya mesebetsi. Re qeta ho tswa ka hare ho budget ha se sone se hwelehetsa kgiro ya batjha ba kalo ka 500 fela only 500 positions. Ho hlahile diketekete tsa setjhaba sa batjha se neng di ho tsekisana le ho qothisana lehlokwa ka mesebetsi eno e 500 e ne le hona mmuso o tsohang borokong ka moo ba neng ba bolela ka teng ha ba le mokeng
wa batlaledi ba ditaba bofokodi ba taba ena ya hore ebe ba re ko hona ba bona ha ba bona mela e folletse mesebetsi e sitwa e 500 fela ntwe ne totobatsa lack of governance and poor planning on the side of government hobane re qeta ho fetisa dikgakanyo tsa ditjhelete ha o di etsa o hlaketswe ke tsela hantle o le mmuso o bonang mo ya hona teng ntho ya pele o itshematlelang ka yona ke dipalopalo hore na o abela mafapha le methati e feng ya setjhaba tjhelete e kae o susumetswa ke taba ya hore na dipalopalo tsona ka botsona di eme jwang hona nakong eno ya dikgakanyo tsa ditjhelete re ile ra hlobolela mmuso ka letlole la ditjhelete le ona mmuso ka kakaretso dikobo e le moo ha le ka ba sheba well hona le moo a buileng ka kotloloho ka taba ya tlhokahalo ya mesebetsi mme a totobatsa dipalo tsa batjha 39% ya batjha a neng a re ha bana mesebetsi a bile a tswela pele ho totobatsa hore ntho e kang 40.1% ke batjha ba basetsana mme a re bana ba basetsana ba bangata haholo ba sena mesebetsi ho feta bana ba batona then a bile a tswela pele ho bontsha then hore ka hara batjha ba ho na le batjha ka kotloloho ba nang le mangolo ba seng ba ena le tsebo mpa bao jwale moruo wa rona wa naha o ntseng o sitwa ho ba fa mesebetsi jwale le tona ha qeta hore le behe statistics se le hana ho fana ka policy e etsang an intervention tabeng ena ya rona jwale haeba batjha ba bakale e hlile o lo lwantsha taba ya tlhokahalo ya mesebetsi jwang ka hare ho bona le batho ba basetsana bo thweng ke bona ba bangata kgakanyong ya ditjhelete ha ho moo ka kotloloho ho nang le a targeted police intervention e bontshang hore e arabela tlhokahalo ya mesebetsi ho batjha ba basetsana bao ho thweng ba bangata jwale re mo botsa hona what was the point ya ho etsa elaborate and display taba e ya dipalopalo ha o teta eba ha hona di-intervention tse hlakileng tsa di-policy tse salwang morao ke tjhelete hona jwale batjha ba basetsana o ba abela tjhelete e kae mesebetsi ya mofuta ofeng ho ba lopolla tlhokalong ya mesebetsi bae ba bang bona ka kakaretso what are police interventions tse matla hobane ke mola ho supa dipalopalo tse ngata haholo other than allocating a mere 400 million eo le yona re neng re reke tlholo ka boya ho tswa setjhaba boyanyana ba tlholo fela hobane re ne re na molao o tla tsamaisa 400 million e o kae leano le tla tsamaisa 400 million e le kae la go ba sitwa ho arabela ditaba tse e le bopaki ba taba tsene tse ne re ba bolella ho ba beya ka reki ka pele ho dipere maobane mona ba se ba entse press conference ko hona ba yang ka ditshepiso ba beya statistics mona re tla hira batho ba kana re tla etsa ho a bue ditjhelete ka di-1 tsa April e ne le ha selemo sa dikgakanyo tsa ditjhelete se qala ha re kena kgweding ena ya botshelela re na le kgwedi tse tharo jwale re kganna kabo ya ditjhelete e ntjha government was not supposed to re ebe ko hona ba isang ditshepiso bana ba tshwanela hore jwale ebe ba tla ka tlaleho hona ba se ba hirile batjha ba bakae hobane re ne re ba botse hore na budget ya lona e hlile e reretswe wa hira tjhaba se se kae hobane bothata bo boholo ba setjhaba sa Basotho ke tlhokahalo ya mesebetsi mme ha o etsa dikgakanyo tsa ditjhelete o tobana le hore na bothata bo teng bo boholo ke bofeng le hona o tla ba go lla jwang jwale re ba botse hore Basotho ba sesa ka hare bo fuma le tlala e bakwang ke tlhokahalo ya mesebetsi budget ya lona e tla hira batho ba bakae bana se ke ba ga bataba e maobane bona ha ba entse press conference what they were doing ine se o tla ka plan tse ntjha ine le hona ba totobatsang dipalo tse ba reng papa lena le ka hira tjhaba se sekana lena le ka hira tjhaba se sekana empa ke for our disappointment as opposition hore government ha e tlameha ho tswa eo account eo tla lehela setjhaba tema eo ba seng ba e kgathile ntlafatsong ya bophelo ba setjhaba ke hona ba tswang ka ditshepiso tsa bona ba tla hira batho ba bakae empa re ka hare ho kgwedi ya boraro ya selemo sa ditjhelete ka hara kotara mmuso
wa Mhlomphehi Sam Matekane o so hirile batho ba bana wane tšhelete di abi ha ba so ba hiri bothata ke nakong yona ena eo setjhaba sa Basotho se sena mesebetsi re tlalehetswe ke Central Bank gore moruo ka mokgwa o tshwanang o theohile ka 5.3%. Go bolela gore government is failing to perform tabeng ya kgodiso ya moruo, mme halelele ha ba ntse ba sitwa go godisa moruo dipalopalo tse ntseng ba di beha mono ba ka hira batho ba 70,000 ke mafosisa a tshabehang gore ba tla ba hira kang ha moruo ona o ntse o putlama ka hlakoreng le leng gobane o dikotareng ya pele moruo o theohile ka 5.3%. ha ba e lua accountela nna nteng ya gona moruo o ntse o theoha ka mabaka a feng le gona ba tla betsa mawa a feng go leka go bona gore ba booster taba ya kgodiso ya moruo. Jwale ge tabeng eno ya tlhokagalo ya mesebetsi ka nnete mmuso o bonagala o sena mo mme ebile ba swabisa gore ka nako e ba tlameha gore ebe ba beha ka pele setjhaba sa Basotho gore na ba se ba sebeditse go le go kae ebe go hona ba isang ditshepiso tseo ba di behang ka pele ho setjhaba sena. Le ha o le jwalo diwane ha di sa le go letsa kgwedi ya go supa moo ba itseng ha ba fihla teng ba tla ba hirile batho ba bakae re tla kgutla re le bitse re bile mona le lona jwale re shebisane dipalo tse le gona di fela di le teng di ka tseba gore di tshware ke ya ntlheng ya boraro kapa pele ke feta ntlha ena nke ke tla tabeng ena ya moo sesole se neng se hira ka bosona ba sona gore re utlwile gore le ha e le mona sesole bana ba Basotho ba ne ba tswile ka dikgokwana tsohle ba ile ditsing tsohle tseo sesole se ne se itse se lo hirela ho tsona re a utlwa go matha sephephetjhana moo ba batla go hira batho ka mekga le makgotla a dipolotiki a ka pusong mme re thehetse taba eno meganya re tonetse leihlo gore na ehlile ho tla ya sengwa sesole sena sa Lesotho ebe ho hirwa ka dipolotiki le gore na hantle ntho ye ya hore be sa le batho ba phehella go hira ka sepolotiki ka hare go batjha ka mo le ka hare go setjhaba ka kakaretso ehlile e ke puso nngwe gobane ke puso ya kgethollo puso ya tshaba motho e mong le mong wa kgafa tšhelete e lo hira le go patala basebetsi bohle ba mmuso ke tšhelete eo rona le lona ge e bokella modikong wa mmuso wa sebetsa mme mmuso ofe kapa ofe o tswalwang ke dikgetho tsa setjhaba sa Basotho ha ona tokelo ya wa kgethollo hobane tšhelete e ba ngwathang ho yona ke ya setjhaba ha se ya mekga le makgotlano a bona fela a ka puso ke ya setjhaba ka kakaretso. Ke feta ntlha eno beng ba ka ke tle ntlheng ena ya boraro e leng ya corruption. Naha ena Lesotho e hlaha hodima dinaha tse 180 re hlaha 99 le naha ya Lesotho mme re nyoloetse 99 mono ka 2023 taba ya hore na re sebetsa jwang tabeng ya ho lwantsha bodu wa bonahala hore re ritsitse ho ena le hore re matlafale o ya getting phuara mono le tla hopola hore taba tsena tsa bobodu ka bo phara ba tsona re di makalletse go tloha ha re sheba tendera ya airport eo re mosebetsi o neng o fannwe mono tabeng ena tendera ya airport e ne le wa 85 million empa hangang ha o abelwa tendera eno company ya Letona ya ba le tšhelete le yona ya nyoloha e nyoloela go 184 million ga ya tabeng ya theko ya menontsha le dipeo ya nna ya lometsa ya baka la rata le tshwaneyang hore tsela eo dipeo tseno di rekwang ka yona le sebetswa ka yona e bonahala ya aparetswe ke bobodu. Ga fetela tabeng ya theko ya mine wa mothalo o jwale lekgotla la matona ile la o ga stand la o gaela e mong wa bomphato wa bona ka tšhelete e magatsana eo nna le lona ha ba re ka ga bua mola ba ta pele bana ga kola ka mona le re tla re ka mine o no hanga jwale re mine o ha o phatlalatswe ha hlile ha o latele di-process tsohle kaofela ebile ha o tloha o so nkuwa ke Letona jwang ga fetela tabeng hape ya tsela eo Mhlomphehi Tona Kgolo a tseleng ka yona ka letsheng ya ba re ntho e ya letsheng e kgwadi e kgwatsang
ho hang re bona eka ho elwa setjhaba sa Basotho ka diphala. There is no way in which mebuso e fetileng e tlile sebetsa taba ya ho etsa ka mokgwa very calculative and intentional re ntse re leka ho kenya Basotho di-mining mona re ba kenya kgwebong tse kgolo e ga mohlomedi wa kgolo yena a etswa ka letseng ebe o kgutlisetsa kgwebo eno 100% ho company tseo e seng tsa Basotho. Ha re dumele ho tswi ho mona mo teng re sa dumele ho re bona ile deal fela ya lefifi e sa hlakelang tjhaba sa Basotho rona hantle e kgutlela 100% ho Basotho ho melata jwang empa ena a entse empower ka yona ntho yona ya mmai. Hona le taba mona ya tumellano ya thekisetsano ya motlakase ya mmuso ha mmoho le company e nngwe ya China mo unit o thweng ebe to run 20 cents empa tsela eo deal e sebeditsweng ka yona tumellano e sebeditsweng ka yona ke e sa latelang melao ho ha le tona le saenne ka ko ho sena mo LAC le lewa di leng tsa kenella hona teng le tsona tse amehang ditabeng tsa taba tsa metlakase le di tariffs tse ka sebediswang moo tabeng tseno tsa metlakase ka ba yona ha re tle tabeng tsena tsa LAC ka botsona fela jwalo ka hana moo ba iphang allowances tse makatsang fela le meputso e makatsang fela jwale mmuso o shebelletse mo company ya tona o rekiseditswe motlakase ka tselana fela tse makatsanang mono jwale ke ntho tseo re metona go la leng mane press conference nga reng o batla bopaki ho sana le bopaki bo fetang ntho tse ntseng ke di ha mo ka nako eo batjha ba Basotho ba sena mosebetsi hona le motho a mo yena 170,000 ka hwedi ko ga feta motlotlei le tonakgolo a amoela 50,000 hona le mohlanka fela a o kametsweng ke yena tonakgolo ena o amoela 170,000 3 times what the prime minister earns e se le hloho ya naha ya Lesotho e le ga Basotho e se le yena ho e se le tona la modimo le tabele gola ntho ka mo 44,000 mo so or 45 or so mohlanka e mo fela a sebetsa LAC allowance nyana a fela is 170,000 what that is okay ha ona ntwe na zo bodu ya o tobelo go that's fine go ne ba e ona jwa le bantse ba ikabela taba ya difeme ka mo o nkua tšhelete LMDC ya tsamaya ya di femeng hona di femeng mono batho di proxy tse haufi haholo tsa government batho ba executive committee ke bona ba fumanang di share mono di femeng tseno tseo jwale di entsweng sponsor ka tšhelete ya Basotho gore ntho eo o ka e bitsa e leng ha se dikwe se sa maserumo ho se seholo sa taolo ya sephethephethe sa makoloi se thatollwa le mo se seng ka tšhelete e ngata worth millions jwa tšhaba sa Basotho sona sentse se ya letlala le bofuma mane company tse ntseng di fuwa dintho hantle ke tsa bona ha e ba re tla kokola dipalesa re di leme le mo se se company e ntse kokola dipalesa di lema hantle ke ya mohla batho bana ba tswang pusong mona ba taba ba thea a o fela hobane ho re tla o etsa ho nona ko etsa forensic audit ka ya ditendera tsena ho tloha 2023 ho fihlella nako e batho ba tswa kae ho sheba bona tendera ya bua tsela ena ba itseng ya betsoma and motho ya betseng tendera ona amana jwang le batho ba jwale ba ka puso hore ba ipha tsona gwa ya bona e kgolo mo le mo le gore batho ba ikabela mesebetsi ke batla ho feta taba ena ya ditaba tsa corruption ke re lefatshe le re se re renka 99 lefatshe le le tshwantshang to petela go la go le bohlokwa ba o fina di hempe ka la lwantse corruption o ga ya godise o tlile bothata bo boteng ke feta taba eno nke ke tla tabeng ya temo ba bona ba yona ge ke re qala ka yona ena temo ya mariha ha ona le nako e la ka la utlwa la se le polelo ya letona fela gona temo ya mariha e tla sebetsa jwang
ha o dipeo ha o menontsha ha wa lengwa jwale ha o kgahlametswa le ntho eo mmuso o etseditseng dihwai tsena tsa maru already re kgweding ya botshelela e tlameha be mmuso o entse mekutu o itukisetsa temo ya lehlabula ha hona letho le bonahalang e ka le teng ntlha e ke batlang ho fera ka yona ho ena ya temo ho bona hetso hona le batho ba nang le motjheso o moholo wa ho ya temong e commercial mme ba reka eo ka bongata bo boholo ho mmuso e be ba rekela hwale mmuso ha hona plan ya hore na o arabela taba ena ya commercial agric jwang ebile o arabela taba ya subsistence farming jwang bahwebi bana ba lemang ka mothangwana o moholo ba nka dipeo le menontsha yohle setjhaba se sala se kobile dinala ha re batho bana ba lemang ka mokgotuma ba bile ba kenyeletsa maparamente le ona matona a mmuso ba se ke ba le it's fine ba di reka ntho tsena ba sa di nke ka mahala ba tsamaye ba o le empa mmuso o tlameha ho nyolla mothamo wa theko ya peo le menontsha hore bana ba commercial ba fihla ba nka haholo setjhaba le sona se salo e se o fumana hore jwale ho ha setjhaba se sa tsebe yona se teraka e fihla ya mamolo morui e mong fela o fihla nka peo eno kaofela then setjhaba sena se sala se phuthile matsoho re bona hona moo mmuso o sena moralo o hlakileng ha bona o matlafatsa ditaba tsa temo ka sebopeho se fe puso ha se poteng ha re mona re bua hobane re na le mona ha ba tsamaisa puso re mona hobane re na le pelo tlhomoi ya ho sireletsa setjhaba sa Basotho hore se ke sa etsetswa tswela mahlong se fele se fuwe ditshebeletso e le hore ntwa ya rona e kgolo taba ya bosebeletsi bo nepahetseng bo nang le ponalletso tjhaba se fumana ditshebeletso mme ha ba sa sebeletse setjhaba hantle re tla ba tlosa ke ya ntlheng ya bohlano ba hlomphehi ba ka ntlha ena ya bohlano bane ena ne ke bua ya farming ke ya bona ntlha ya bohlano ke ena ya moo jwale go utlwa morero o ntsong o ho thwana bona kaofela wa hore mmuso wa Lesotho ka tloa kapo puso ya Lesotho ka tloa ya kwetelwa ka mahaha mme ke ne ke ilelekela tsane ke reng kganya bona e kgolo ke bosebeletsi lekgotla la dipolotiki le kgethwa hore lo etella puso pele hobane ho thwe le ka tloa la sebeletsa Basotho hantle ha le hlola sebeletsa Basotho hantle no re tshwanetse ho lo tlosa ka dikgetho that's point 1 point 2 re tshwanetse hore re ba tlose ka mono ka parlamenteng ka ntho e bitswang vote of no confidence jwale ka nako ya neng re ba tlosa ka vote of no confidence o no utlwa mororo wa ditsi tsa tshireletso o reng ba sa tlanyosa ka bathe o sa ga di folaga mona ba tla nka folaga ba ise matsing haeba mmuso o ka tjhentjha ka parlamenteng mehlolo wa mehlolo mmuso e hle wa tjhentjha ka parlamenteng ka molao wa motheo wa naha ya Lesotho mme batho ba ntseng ba hlohlotsa ditsena tsa tshireletso ka morao ba di qaya hore ke qetelle di kwetetse puso ba ile le hore kgetlong lena di tla wana se ha ba ka ba ile ka ntho eno ya bona ba tla ije jwang ka jwang mme ha re na ho kwalla masole ana fela jwalo ba tsontsa re tla kwalla masole le ba etsana ba bona re tla kwalla batho ba tla dia puso eno ba sebedisa ditsi tseno tsa tshireletso hobane ditsi tseno tsa tshireletso di tla tlameha hore di tswe puo ya hona ke bo mang ba ntse ba hlohlelletsa taba ena ya morero wa hore e ke mmuso wa Lesotho ka tloa wa kwetela pele o no tla kwetelwa ha re ba di ka parlamenteng morao tjena o hlahile ntwa hore nako ena kaofela ha ba ntse ba bapala ka difono ba isa hodimo tlase ka tsona haeba megalo makgotla a dipolotiki haeba parlamente e sitwa ho fetisa reform ba tla tlosa parlamente eno jwale ba fetisa di-reform tsena ka sethunya jwale re hela beng ba morero ona wa hore nako ena kaofela ba rorele puso ya setjhaba ka setjhaba Lesotho ba tshwanetse hore taba eno ya bona ya kgutlele pokothong tsa bona ke ka molao setjhaba sa Basotho se ikgethetseng ka molao wa motheo wa se tla buswa ka puso ya setjhaba ka setjhaba ntho re tlameha ho e lwanela ke bosebeletsi le nnete e seng hore re nahana hore re tla tloha ra timetsa mofuta wa puso o Lesotho le ikgethetseng ke a tamela ntlheng ya bo tshelela baokamedi ba ka ile etella pele ya ho qetela ya the collapse of services ditshebeletso di bonahala di wele ke nnete e kenyang motho ha molemo ha re shebe taba ya phano ya ditokomane tsa boitsebiso
moo ho so mo balwa batho ke ba be 65 ka letsatsi ha o feta mono bone ngwe ya masego mona o tla fumana setjhaba on the left se bokane mono mantsibu ya bo 4 5 se bokanela go solo fana ditshebeletso tsatsi le hlahlamang ka 8 ba qeta bosibu mono ba sentse ba fotse basadi ba batswetse le basadi ba bakgashane batho ba kulang ka mafu a fapakaneng maria ka bohlabula ha ga dipula ha ga di game ba bokane mono ba bokanetse hore letsatsi le hlahlamang ba fola bosibu bohle letsatsi le hlahlamang ebe bona ba tla fanwa ka o tla fanwa ditshebeletso ho bona ditshebeletso tse ne se di fanwa metse le metsane ya setjhaba sa Basotho jwale di kgutlile mono di tlo follwa le bosibu mona mo ho etswa ditshebeletso hona teng e se le loto ho fumana ID Lesotho e se le ho tshwara loto ho fumana passport Lesotho mona mmuso ha o so hlola o hlahisa ditokomane tsa boitsebiso ka reng ke those essential services ntho eno ke it's a signal of poor governance ile ka yona ntho eno go maparamente a ka tswa etsa vote of no confidence a namolela shaba sena sa Basotho hore mmuso o sita go gana tsheletso tse ka ntseng re ya o dia jwale ga ba o dia ka parlamenteng ka molao ebe hona le batho ba re ba tahana ho fetisa mmuso le sokwana la puso le fetele go ba bang ba hlahlama taba eo ha yana pala ho hanya hore ebe tjhaba sa Basotho ha se fumane ditshebeletso ka tsela e nepahetseng mme ke ne ke nkile lekala la Home Affairs ke etsa mohlala ka bona ka taba ya phano ya ditokomane tsa boitsebiso ha o tla ka mona ka transport ke taba tse mona tsa di-permit tsa dikoloi tse fapakaneng di ya mosebetsing le yona ke bothata bo tshabehang Lesotho mona ka twa wa tsamaya ka temporary number plate for selemo hobane ho thwe le senke hale mme ke ne ke ba botse hore hela batho ba eso le rata tjhelete ya mmuso le bahwebi le dibasoleisi tse nyanyang mmuso le bahwebi bana ba bitswang tender pioneers ba fumanang ba maname mmuso nna bona hore o sa ntho ena ya di-number plate ka mona ka mmuso ineheng bahwebi mme ne ke tseba ha ke re bahwebi ke re bona ipheng yona ka style ne ntho jwang ipheng yona he le o se e le go motho ha ke tla number a fuma a abelwa mmuso o sala o una system ya allocation of numbers dinomoro tse ba ke system ya mmuso empa ha ba qeta ho fa yona o mathe o ye private mo la fitla o serwa le seng la le go resa go ya hao le seng ha ke tsebe hantle gona masenke na ona a nka 5 years again ha ke tsebe na ke na ha tse ka ntse di nkisa masenke 5 years yona ena South Africa ke na no ena le expire date ya number plate a ke so bone ntso se dilemonyana bo mo ke 10 years se ba ke 10 na go ba entse 10 ona ena ya ona ya Lesotho ya South Africa na ena le expire date ha ena expire date mmuso o etsa kgwebo ka rona wa bona ha o qeta ho etsa kgwebo ka rona o sitla ho fa yona kgwebo e jwale ke ba bolella hore ha le properties ntwe ya di-number plate wa le rata tjhelete ya mmuso le ya setjhaba jwale setjhaba se tse wa reka ho emong wa mohedi wa mahwebi ba ho lona le tlamele le ba fiti o tla qeta selemo tse ke la ka number plate ha o tshela South Africa ba o hanela ha o tsamaya boleng ba ya re ba tse ntho tsena se lo mo go ntwena tsisa o le nomoro ka boleng etsa jwale ho sena yona ntwe ene bontsha the collapsing provision of public essential services ho utlama wa ditshebeletso tse tlamehang hore ebe di fuwa setjhaba mme ha re di nke fela ke wa bona wa reka le senke wa re mmuso o sita o fa ntho eo o e reka ke feta eno ke diela ka ntlha o qetela ba etapele batho ba tsebe ho kena ke a ke di manole haholo ba ke tlekisi ela hore batho ba kena re phurele fetla lena mmoho le bona marena ma councilor le batho ba ditshebeletso tsa bophelo metseng ke ntlha ke di elang ka yona mmuso ona ke nnete kenya motho a modimo ha ba campaign ba ne ba sebedisa marena le di-agents tsa bona in the campaign ba tshepisitse marena hore ba tla ba patala tjito marena a sebedisa batho ba eso a bile a ba puso ha ba patale marena ke marena a rona re a hlompha re ya malo ona re le hona ba tla beha difotsholo fatshe hona ba tla etsa ka tsela tse ba tla itseka ka tsona ho motho ana a ba tshepisitse no ha ba itse re na le bona mmuso ha o patala batho ha re batle leshako lena la hore bo ra dipolotiki ba nolofalle go ya mabaleng a dipolotiki wa tsebitsa setjhaba ntho tseo di ke keng tsa tseba ho pheta
ha o qala o ema le bana le politiki o tla etsa ka hore o qala o fana ka ntho e bitswang ka hore ke social contract ha ba o kgetha tjhaba se kgethile social contract eno ya hao o no e beha ka pele mehuo ya rona e re e behang ka pele ho setjhaba ha re qeta ho e beha ka pele setjhaba se re kgetha a ikwa ke be ra e fokala ha bonolo ha ka lo fela ha ba patale marena ba tshepisitse marena mme re batla ho bona he rona ba tla tseba ho patala marena ba patala makhanselara ba patale batho bana ba ditshebeletso tsa bophelo metseng jwale ba hlahisetse batjha mesebetsi ga di tjhelete e ngata hona jwale ba inkila akere ya mola mo bana o ipha ditendara tsa ditsela. The highest allocation has gone for infrastructure in the name ya hore ba tlo etsa ditsela ba nahana ba taka ka matsa setjhaba no tsela tsena tse ba di etsa ho tswa ke tendara tsa bona ke tjhelete ile moo ba lo e pocket these are the capitalists. So ba isa tjhelete mo ba tla tswa hore kgakeletsa ka nqane ba bolae dikgakeletsi ba bolae difato ba bolae tjhelete ena ba e be mo e tla ba tendara jwale ba o inkela yona ebe ba re ba fana ka service tjhaba tsena ha se ke tsela sena se tlameha se fumane mosebetsi so marena ha a patala makhanselara a ke ba a rolwa ho marena ba batla ba etsa mesebetsi e ntseng e tshwana morena wa sebaka le mokhanselara ba tshwanetse ke diatho teng di bapi ha ba batla fa marena tjhelete ka loka 10,000 no ha ba lo fa makhanselara 10,000 and that would mean 100% increase ba mantse ba fa makhanselara ana tjhelete close to 5,000 for now mpa ha ba ka ba tla mona mo ba le hona teng hona jwale ka taba ya marena makhanselara ba tla ba ekeletsa 100% jwale ba fe tjhelete mme o koko a se ya mpa ka la re kganya one o lo bosile go ga makhanselara a hlomphuwe ke ba kgethwa ba setjhaba a se a hlomphuwa fela ka mefutso a be a hlomphelo mesebetsi ya ona mmuso o tlohela o thewa mona o amoa makhanselara mosebetsi tlase mara o fumana mokhanselara e se le motho fela a biteletswa ho le setjhaba ga di motho eno ke mobusi ho ya ka molao wa naha ya Lesotho. Taba e nngwe ke ena ya hore ka di 19 January batho bana ba ditshebeletso tsa bophelo metseng ba ahloletswe hore e be karolo ya bahlanka ba setjhaba ba o patalwa e le bahlanka ba setjhaba in the public service ba ahloletswe ka di 19 January wa bona hona je re kene kgwedi ya botshelela mmuso ona o kolota bomme le botate bano ba ditshebeletso tsa bophelo metseng hore ebe ha ba fe meputso eno e lekgotla le seng le ahlotse hore batho bana ha ebe bahlanka ho tloha di 19 tsa January ho fihlella re bua le lona tsena mme ka mokgwa tshwanang le ona marena ha o batlisisa ditaba tsena o tla fumana hore no ke bana ba ditshebeletso tsa bophelo metseng ke re ba ahloletseng January ke a kgola le marena on the other side hona le kahlolo tse pedi mo tsa di 19 tsa January mo ho patalang batho bana ka rente e itseng jwale ke tsona ditaba tsena tse re di behang mona bahlomphehi ba ka empa e kgolo e re mmakallang ka ho fetisisa is poor planning ya mmuso o na le kgwedi tse pedi o kgwedi ya boraro ena ba tswa ka hara budget ko hona ba reng re tla hira bokana re hira bokana ntho ene tla bebe e bua ke budget ka bo yona ba yona jwale ba bile ba re batla nka 2% le ka le leng ba etse modiko wa namolela batjha tabeng ya tlhokahalo ya mesebetsi ntho eno ha e etswe ka press conference ba tlameha ho bitsa parlamente ebe ba etsa reallocation reallocation hangata e etswa ka midterm bohareng ba selemo sa dikgakanyetso tsa ditjhelete ka kgwedi tsane tsa bo 10 so ko hona re lebeletse hore mmuso ha o fihla o kotara di nna ke ba tla keta kotara tsena tse pedi ha ba ya kotareng ya bo ka ho mane ebe ba etsa ba tlalella ho sheba hore eno ha file tjhelete ka hana jalo ba amoe project e nngwe tjhelete ba ise hlakoreng le mo ba bona e ka teng tjelo e teng ntho ene e etswa ka allocation e etswa ka molao wa parliament a se ntho re lo ka tswa ho so ke press conference he ke nka 2% ka le ntho ene is lack of planning and lack of vision and poor governance ya bo mmele bontate bana ba pusong ba hore ba hlompha ho bona tjhaba sa Basotho se ile sa ba fa puso mme ka nete mona mo re teng re hweletsa tjhaba tsena sa Basotho bona is this what you left us for wa bona o tshwana le ha monne mo fela mo be mona mo kgwedi be fela fihla a wa mo sekolono sa hao se kgarebe e ntle mono gala tsa maka yona batho ba entse jwalo ha o shekile monne no a mo be a tsamaya le kgarebe ha o mano
a sotla gago ena a e shapa a isa godimo a isa tlase gobane setšhaba go gona ge le bapolotiki ke kgarebe ya gone tšhaba se jalo gona jale setšhaba se ile le boyfriend e mpe fela e soto e mmadimabe e sa nantsebe mono jale ge ema mono ge le opposition na is this what you left us for na tšhaba sa Lesotho ka nnete le re tlositse moneng ge le sebeletsa le tsamaya le monna mabathabata a mepelebe ka mekgwao ke sona se re se bolelang seno ge le buile ba le ka kene la ditata mo ke kene ka nnete ke le bue mhlompe moetapele wa bohanyetsi le baetapele le lona bontate le bomme ba phatlalatsi ke batla go tshwara fela dintlha tse tharo tsena tse mhlompe a buileng ka tsona taba ena ya bonahala go na le morero wa go hatella leoto lena la bobedi le bitswang palamente e nyile tshebotsi tse pedi bepaka ka lebaka la ditaba tse ntseng di utollwa ke dikomiti tsa palamente ha di etsa mosebetsi wa tsona wa ho etsa ditsi tsa mmuso accountable motho o bone pattern ya engwe eo e tla ha ditaba tsena di tshwanetse hore di etsetswe dikgang ka mane ka parlamenteng ka ditlaleho tse tiswang ke dikomiti e ba mmuso ba homa pele ba se ba bitsa baetapele bana ha ke go ipuang ga le baetapele ho qetelle ho entse di compromise tseo ka nna di sa kapellwa bana mosebetsi wa parlamente ha se ho thusa ho pata tjaba ihlile go hore dinyebo kollwe setjhaba se di bone ba entseng diphoso ba tseba hore ba tse hold to account ke mokgwa pele go bone mo entse ka fana ba entse parlamenteng ena session yona makgetlo a mane ho ntso potelwa ka bodumo ka nnete ha re dumellane hore na taba ena re tla e tshwara jwang ha ya tshwanela hore e be jwale beng ba dikomiti di a be di etse mosebetsi wa tsona mme mosebetsi ono wa tsona o tshwanetse hore o etse debate on the floor of parliament ha ba bona hore taba eno ha ya atleha hore e pate ho lekana dintho tse mpe tse entsweng jwale ho tla ena ya ho tshosa boetapele ba dikomiti mohlala e leng teko ileng ya etsetswa modulasetulo wa komiti ya public accounts how to a hule tlaleho ha a sa hule tlaleho kapa a ile a fumana pressure ka mane ka komiting hore ha ona matla go ka hula tlaleho eno hobane ke ya rona ya komiti ya se hao ba mo kgobela ka ntho eo ha e ba eteng ke be ga ha iyo ka pai ha ba eteng ne sa tse ba ile ba etsa khale ha go jale ba mo mathisa ba mo isa ba khotleng taba ena e etsahala ka moka hore tena khulwa le ke ho bua le yena hore a hula report immediately within 2 weeks we shall khotla so ipetsa ona dikamano tsa pakeng tsa taba ena o mo isa khotla kana go ene the timing na e bolelang ha e se be go hobane jwale o hanne ho tansa ho latela hore na morero wa ho etsa suppress photo ke ya mofuta ofe mme mofuta wa boraro ke ona wa hore jwale dikomiti di thilelwe ho phenyekolla ka ho mathela makgotleng hore makgotla a tshware dikomiti e se ile a etsa la kgetlo la pele ka lehlohonolo le kgatheng lena lekgotla le itse ka nnete le isi tsamayang lo arabela dipotso ka pela Public Accounts Committee
be maga ha bo hatelle boetla boipopa ha bo tle bo letsa megopa hore tsebang jwale hore bo hatelle boatla motla ka ditshobotsi tse ka tsona tsena tsa hore leoto lena la bobedi e leng parlamente le notla matla a lona le tshoswe le tle ska sa tseba ho etsa hold the executive to account mme ke tshobotsi o re bona e etsahala taba eno no e nontsha haholo ke hopane badly logically bo amana le corruption. Where there's corruption, you don't need to suppress anybody. Ke hopane corruption ka hare ho puso ena ke lelomolo. Hobane batho bana ba ile pusong ka sepeo sa wa itwisa. Ke etse mohlala wa mo parlamente wa RFP a neng a bua le nna a re ha ba qeta ho kgethwa mona ba e ba tshwarelwe workshop ya thupelo mane Thabisi cultural village jwale ho latuwe setsebi se neng se hlaha Rwanda kwa se tlo tla ba bopeng monelo wa modimo o re ho bona let's say ba ha ba le batla ho fetola naha ntho e ka sehlohong ke boitlhabo le itime le sekala le pella hore le lo rua ka ho ya pusong o ke ba tseba ho fetola setjhaba ha eba moraro wa hao o ka sehlohong go wa itwisa o thebane ba re hele ntateng eo hona le senyehe sebuna di kgethontse re ne re tsamaya ka difofane re patala dipetrole re ntsha dikgofu tsa rona re ka le batho mane ne it's time to recover our investment moneno wa modimo ona a swabe kola sa agama mahlong ba lona dumela ho bo bitswe mona a sepeo sa hore a tlotla thusa batho bana ba neng ba thetsitse lefatshe hore ba batla ho fetola tshebotsi ya naha a tsamaya a qatile mohatla mone wa le a funeral ke ha di ithuta hore RFP se scam mantswe ha ya mme bona na e etsahala jwang na le monna ya ngotseng buka ya bitswang Beat e bitswa Politics of the Belly naheng yane ya Zaire mehleng ya Mobutu Sese Seko a go hono ho kena nthwena ya privatization di-parastatal tsena tsa mmuso jwale ho thwe di rekise mona Lesotho ne le re di fetisetswa setjhabeng jwale ho etsa eto ke Central Committee ya party e neng e buisa Mobutu Sese Seko di-parastatal tsena di fetisetsa ho members of the Central Committee mme mmuso o tla kenya letsoho pokothong ya ona hore jwale o fe batho bana tjhelete ya hore ba reke le haeba ha ho etsahale in those explicit terms mona Lesotho but the methodology is the same. Bomel bontate puso le kgwebo di tshwanetse hore e be ke ntho tse arwane ha o batla o kena kgwebo o tshwanetse hore o lese puso e tsamaise puso kgwebo e be kgwebo seo Basotho ba se entseng ka 2022 ba kentse bahwebi ka hare ho puso
mme ha ga tshwanela e be re a makala hore jwale bahwebi ba itlhapaka ka matlotlo le maruo a naha. Ke ka lebaka lena o tla fumana hore corruption e nyolohile haholo naheng ena Lesotho. Mohlompheng ke qeta ho bolela mona hore we are now number 99 lefatsheng. Ka dintlha re nyolohile by 2 points from 2022 to 2024, from 37 points to 39 points. Re ntlafatsa bobodu. Pusong ena e itse e kena ho tlatla hlaola bobodu. It has done exactly the opposite. E ntlafaditse bobodu. Anye ke bua ka taba ena ya unemployment. Dipalo tseo ke hopola hore e ka di tsa fanwa mane parlamenteng sa batjha ba ka thoko mesebetsi e ne le 195,000. Bapisa palo eno lena eo ho thweng e tlotla hirwa ya 70,000. E ka tlase ho half ya batjha ba kokotang hore ba fumane menyetla ya ho qala maphelo a matjha a ho iphedisa. E ka tlase. Empa ntho e nna ke reng it's a very serious problem ya ntho le tla e bona e tlotla etsahala ka lebaka la ho hloka meralo ya hore na o lwantsha taba ya tlhokalo ya mesebetsi jwang ya mmuso. Wa bona ba nkile tjhelete ka Mohlompheng ya bolela di iswe mesebetsing eo ba kgakeleditseng ka dikotlolo. E meng ya bona, these are just the vanity projects. Di project tsa thotlo tse ka tsena tse di etswa ka ga maseru ho tloba ba etsa Dubai in a sea of poverty and unemployment. These are contradictions in terms. Fella, what is interesting here? How they get over here, but I hear about 70,000. Maybe we wish them more about they got it today. But like it's about Ubani in a Yonaki crisis. Eating a parroting, Basutu in general, but Babacha, Kamoha, Khete. I get repos. Tabaye eating household so patala. The health workers and our village health workers. Also, so patala the sympathy. 500. The 7th year about 70 is it sustainable? Give me 7th year by Chabagats or Batalebupiro. What's sustainable again? The most interesting thing. A kind of tabaila ya wage bill. I get up by Lavagabatuta, Lance Hatabaina ya wage bill. It where man moining a litting in a say it's like a whole 75% of the budget. No, we say a tula yali tula lecatrasa 50%. That household utamea who hear about the other tunnels, Utoba Patalaga, Gabidia Moon, so one how I tell industry can take about. This also giving on at the Haha Mississippi is sustainable. Utola in la way really. Casata also have an IMF here. If one year with Tramulo, the happy, I told like Hirabatu, Kibano. Upano nonso robetse o sa hlokomele hore bana ba Basotho ba bangata ba hloka mesebetsi ka ntle ka mane o ntse o haha bo Dubai ka hara masimo ntho ke re batla hore re tle re bone hona e tlo tla iketsa play out ka seboko se jwang na bana le tšhelete e tla tseba re patala batho a ba sentse ba hlola ho patala
bana ba teng hona jwale ke marena ke ana a batla meputso ya bona ke makhanselara ke ana a batla go patalwe ka mokgwa o decent all of those di ya ka mane ka wage billing kaofela empa he ka ha ba ila ba thetsa Basotho mona ba re ba tlo tla etsa lehodimo lefatsheng mona ka nnete let them walk the talk ha ba di fa ka tseba go bona ke qetela fela ke se ke tsela baetapele ba ka mona ke mpa ke ne ke etsa tlatsetso fela nke ke bue ka ena ya temo ena selemo se fetileng sena ke ya Masiano ke moo rona ba tikulo ya haeso re sebeletsang teng ke fumana dikgethe tsa batho di dutse ka ntle di ene ka ntle ho gate 1 dumelo le hore di kena ka hara jarete ba re ha ba mpona ba be ba nkgwela ntatoma ha wa tseba re qetile 3 weeks re ntse re babala gate mona re emetse hore re ngollwe hore re fumane peo le menontsha jale ba keneng ka moo ha o latla hore o kene o ngollwa mokotlana o le mong wa fertilizer standard ya Lesotho mona Mosotho a ke go fuwa o dumellwa a be le masimo a mararo tla le masimo a mararo ka mokotlana o le mong wa fertilizer a ke ba qeta le 1 acre ko bolela go lebeletse go khuta pape o tlotla fora gape ha here's where the fundamental problem lies policy ya subsidy e etsetswa boma naheng e senang di-resource yolo ka ena the standard practice is you subsidize the poor ba nang le mokgwa ba ye dibankeng bao ba kadima ditjhelete ba tseba hore ba ithekele alternatively create a development bank e tla tseba hore e thuse commercial farmers jalo ka ho ke ka ba le agri bank mona jalo ba tseba hore ba thuse ka hore ba ye dibankeng ba o tseba hore ba reke thepa tseo ba di hloka subsidy should be reserved for the poor mona Lesotho mona it is the other way around subsidy e etsetswa barui who also happens to be members of the executive and MPs setjhaba sena sa modimo ke seno se kobang dinala mono Masiano keng ha sila sa ba le hlonono se tla fuwa mokotla o le mong batho bana ba ile ba etsa ntho e ntle ba etsa letsoso la hore Basotho ha re kgutleleng mobung re etse tlhahiso re tsebe ho nyolla tlhahiso ha ba qeta ba sithabetsa Basotho ka hore ba ba time mokgwa hore ba ka tseba hore ba kenye letsoho tlhahiso wa fumana traka ditono sa mono tsa bahudi ke tsona tse fumanang dipeo tse fumanang menontsha di entswe heavily subsidized le lekwete ka mane ne price ya lekwete e nyolotse haholo e le hore batho bana ba rekileng diterekere tse fetang diterene ba tseba hore ba fumane tjhelete e ngata the policy is just wrong mme ha o ka sheba ka mona ka mabalane kaofela mo bonang ho lengwe o tsebe hore ho lemme ba buiba hobane setjhaba sa modimo se hlokile mokgwa wa ho itemela ke ka maluting ka mane mo tla fumana hore ho batla ho lengwa haholo hobane ha ba depende ho tshebediso ya menontsha bakeng sa ho lema the policy is wrong bemba ke a lebo ke leboha bahlompheng wa ka go lahlela fela kapa ke go lahlela molamo tabeng ena ya press conference ena ya bohanyetsi ya tsatsing lena
hlomphehi moetapele wa bohanyetsi le bahlomphehi ba bang le lona ba phatlalatsi. Ke mametse hore re bone ka bobodu bona mohlomong re bo bona hona jwale nakong eo dikomiti tsa parlamente di sebetsang jwale bo hlaellang. Fela ke rata ho retsa setjhaba sa Basotho ka jeno hore nna ke a kgolwa ke le Mahadi Phamotse, ke mametse mohlomphehi moetapele wa BAP ha bua mona hore o na le mo parlamente e mong wa RFP ya ileng a bua le yena, mme a mo bontsha hore ehlile agenda ya RFP ha se o tla sebeletsa setjhaba, mme a hlalosa mohlala wa neng a fana ka ona. Ke ne ke le teng phuthelong eno mohlomphehi eo ho neng ho bitsuwe ditsebi ka nako eno tsa Rwanda kwana, mme ho thwe ko hona mo re tla kopitsa ntlafalo ya naha ena hona teng, hobane ho bonahala puso ya teng e batla e phahame moruo ntle ha ho bapiswa Afrika mona kapa ba ka bang haufi le rona. Mme re ile ra ba ka phuthelong eno mohlomphehi, mme ya ba ditaba tsena di a bueha, mme ba ile ba hlakisa ehlile hore le tlameha hore le tlohele dikgwebo haeba di tlo ba matona. Haeba ha lena ho ba matona le tla sala le baholo, hobane ditaba tse pedi tseno rona Rwanda mane re ile ra etsa hore di ska ba tsa sebetsa hore ebe re mona mo re teng. Mme taba eno ehlile ile ya phethelwa ka matla a maholo bahlomphehi le lona ba phatlalatsa. Mme ke a kgolwa ha ke re ho lona bobodu bona kapa tshebetso ena e mpe hakana ya ditjhelete ha e qale hona jwale, nthwena ke ntho e ileng ya rerwa, hobane nna ke ne ke le mo parlamente mono, mme le a tseba bahlomphehi hore hulang ka kgwedi kapa tse pedi fela ho hlokomela hore ehlile mona re palame nkwe, ehlile re palame yona, mme ha ena ho theola hona jwale, ha re na ho itheola hona jwale, hobane ke bobodu bo ileng ba rerwa, mme ba rerwa hore na bo tla etsahala jwang, batho ba tla ithuisa jwang, batho ba tla ntlafatsa dikgwebo tsa bona tse wileng jwang, mme e ne e se patuwe le ntho e buang ka hare ho di-caucus ka nako eo. Mme ke ne ke dula ke ema ka mehla hore ditaba tsena ke bona eka ha di na buisana ha ena botleng, mme nna ke le motho ke ne ke sa kene party ena ka morero ona. Empa ka nnete baphatlalatsi ba eso ke kgola le lona bahlomphehi ha ke buile hangata, hobane nna nthwena ke a e tseba, ke a tseba hore na e qadile hokae le hore na e le ba hokae ka rona ke tseba hantle hore re sa le hole le hore e tla loka, hobane ho ba ho sebeletsang hape hore ba tle ba kgutle hape, mme ba kgutle hape jwale ehlile ba se ba le ba ho feta mona. Mme ka hare ho puso ena ho nka o buang gore mohlompheng tonakgolo ha a buse yena, ho busa batho ba bang ba pela hae, mme ka tsela eo ba busang ka yona ha o tswafe hore o le mo parlamente kapa o le motho ha o belaela ka taba o letsetswe ke setho se seng sa party sa parlamente, se ka ba etsa jwalo ka nnete, se ka etsa ngwaneno wa motho jwalo mme ka nnete hore o se bona kaofela o letsetswa o ratelwa hore o amohele ntho e mpe. Mme nna ka nnete ke ile ka utlwa letswalo la ka le nkhanela, mme ke ile ka ba bolella ha e ka ba ka ba patela hore nna ka nnete ha ke sebetse ka mokgwa ona. Haeba re tlo bola ntho tsena di bitswa dikgakeletsi, re bola ntho e nngwe le nngwe yang setjhabeng ka morero wa hore re tlo tla di etsa ebe project tse kgolo tse tla etsetswa di-tendera, e leng hore batho bane ba fatshe bane ha bana ho fumana dintho tsena tse neng tse ba di thola kaofela, e leng hore ke thotse hobane ke ye kutlwe ho bua haholo ho sena thuso. Bahlomphehi baetapele ba ka le lona baphatlalatsi, ntho e kgolo hana jwale ke hore motho o nahane mo o dutseng o le mong hore na hantle re tlo etsa jwang ho pholosana ha ena, hobane nnete e salang re palame nkwe. Mme ke rata ho le jwetsa hore hona jwale ka ditendera tsena bahlomphehi ba bokella tjhelete hape ya hore jwale ntle re ha batla campaigning ya bobedi ba tseba ho reka setjhaba sena. Ke itse ho lona nthwena ke plan ya nako e telele eo e tla re nka nako e telele haeba fela re tla itumella ho ya mona. Tjhelete ena e ntseng kwa ditendera hona jwale ba tlameha ho bokella bo airport mona, ho tlameha ho bokellwa bo tjhelete 100 million e tle re ha bua dikgethong hape tjhelete eno be le teng ho reka setjhaba. Nqe nngwe hape ho bokellwe ditabeng tsena tse ngata tsa bo Fraser Solar tsa bo eng bo ntate ha di a thola ka morao ho tsona ho ntse ho bokellwa ditjhelete tse tla re ka moso ha bua dikgethong le tlo rekwa setjhaba se tlo rekwa. Ha ke binte ke sa etsebeng nna ha ke re ba re jwale bahlomphehi ba ka
ha ke sa bua le di-radio-ong ka nthwena ya bobodu ya batho bana, ha ke sa bua haholo, hona ke a sebetsa, mme ke kopa mohlomphehi e mong le e mong baetapele ba dipolotiki re sebetseng ho feta ho bua haholo hore na re tlo etsa jwang ho pholosa setjhaba sena. Hobane le ha ho ntso thwe ho bodile mang, ha ho a bola mang, ke bua nnete ke ho tloha ka hodimo ho tswa tlase. Motho e mona nkwamanya mama bona ntse re ha ke re RFP bodile na ke bolela le mohlomphehi Tonakgolo, ke re mme wa ka ntate wa ka nna ke motho a dihlong a tshabang, ke bolela hore ho boduwe ho tloha ka hodimo ho ya tswa tlase. Haeba puong ya mohlomphehi Tonakgolo a ka ra bolellwa hore na dibodu ke bo mang, ha ho batho ba modimo, jwale ebe re ra ke ho tloha ka tlasa hae ho ya tlase a o ye ka nnete. Nna ka nnete ke re ntho ha ile jwalo jwalo le hore na ke mang a buang bohloko ha ke na bothata hobane ha ke tshabe letho. Jwale ke yona ntho ne ke bua, ha ke na taba tse ngata gore ntho tsena tse ba hlomphehi ba ntseng ba di bua kaofela ke polene ha e sentse e etsahala, o no le karolo ya yona, o e utlwa ha e ntse e etsahala, o utlwa gona ho tlo etsuwang. Wena ha o sontse gore fela I receive, ha o thwe tjena o ntso ga e receive hobane wa di tseba. Mme ke rata hore ke re ho lona bahlomphehi ke mona mo ke teng ke go Basotho, ntho ena e ya hole ho feta mona mo re leng, e ya hole ho feta mona mo re leng. Ha re kekeng ra ithuetsa kaofela ha rona hore ha hona nako e re tlo rekwa ka tjhelete, hobane yona taba yona ena e ntse e tsala di-tendera ba hlomphehi ke tjhelete ya campaign ya selemo sane, ebile ha bana o le etsa le thona jwale ba tla emela nako eno ya campaign, e tla tswa tjhelete ena le tla e bona, e tla kena metseng le metsaneng hore le ba kgethahale. Mme boipiletso ke hore setjhaba se sekebe sa wela lemeneng lena hobane hlile ke lemena le lebe haholo. Ke lebile bahlomphehi. Ya pele ke hore mona mo re ditseng teng re le setjhaba sa Basotho, ho na le ntho e ntseng e bela jwalo ka jwala ba Sesotho ka hare ho setjhaba mona. Ke a tseba hore babuisi ba tla hana hore ho na le ntho e belang, fela matshwao a ntho e belang yona e teng a teng, mme ho bela hono ke ho teneha ha setjhaba, se teneha motshehare, se teneha mantsibuya. Mohlompe moetapele wa bohanyetsi mona o buile ka karolo eo marena a ileng a e bapala ho beha barui bana pusong. A teneng o se setse mogala kgwabane fela, a teneng makhanselara a teneng, batjha ba teneng. Ke bolella gona tjena ke strike ka LEC ya mang ba teneng, basebetsi ba tsa metse ba bophelo motseng ba teneng, baphatlalatsi ba teneng, ha hona motho a teneng. Jwale ntho e o bolella hore ditshepiso tsane tse ileng ba di fuwa ba bona le bona hore taba ena ke scam, ba ikgodisitse hore ke scam. Empa ntate Tonakgolo e teng o tlile ka hara puso unprepared. Mona teng ntle le tikatiko, he was unprepared. Ke ya tso bane ha o le ga dipolotiki jalo o ya dikgetho, o ya ka ntho ke a manifesto, mme manifesto ena ya hao ya o bolella gona di-social problems tsa setjhaba na o tlo di etsa address yona. O ke bo ya ka mane ka hare wa kena ka tlung, ya ba o fihla ka tlung o wa makala. Re ile dikgethong re tseba gona dipalo tsa youth unemployment di kae. Lekala la mmiso le bitswang Bureau of Statistics le fana ka dipalo tsena letsatsi le tjhabang le dikelang. Ke lekala la Tonakgolo bane ke la puso. So ho ya go ska wa bitswa go eletswa batho ba di hwa makwanyana
batjha ba ya ka bongata ba kgutla ba halefile batjha e le ho tona gola ba ntse ithobaletse wa re utswisitswe ke taba ya batjha ya pele ba ile masolo ya bobedi ke batjha ba reng re etsa mohale kona twa borokong ba le ba bobodua jela a batla go addressa taba ana lokela gore immediately ha kena e be o entse address yona ha e etsa address o bolela gore o tlile mona unprepared taba ya bobedi bo mewa ka le bonta ke di batla go ke hlalosa go ntate Tonakgolo is not serious about fighting crime and corruption. No, he's not. Go ba tsaba gantsa re a bolellwe gona batho ba bodileng di oma e mong ke no braiki o di tipela ha mo e bile o a moshela ka mahlo a matso tona la teng a motho na ska twa bua ka nna o a thuso ka batho ba ba tseba ke no di tipela ha fela o re a bolellwe gona batho ba bodileng di oma access ya matona hae a lokela ebe a kosa ka ditaba tsa bobo jwale o re o kopa ho fuwa there is not fit to be in that office o lokela ho tswa ka office e fela motho o ntshwa ka ditaba tse molaong ke ria tso gobane mobusi o na le di-institutions tsa puso tse teng ka ho yena le tse hlahang ka theko ha re etse mohlala ka Office of the Auditor General. Mosebetsi wa yona ke ho fuputsa tshebediso e mpe ya ditjhelete. Ke pele taba ena e fihla ho parlamente le ho PAC. Ho lwantsha PAC yona tjena. PAC ha ya etsa report. Report ya hore LEC ho na le manokotho e hlahile ka Auditor General. Hore ho na le batho ba ithekiseditseng motlakase ba sa patala. PAC ne sa tselo hore ke tona di portal. Report ya PAC ya Auditor General e fihla ba mo PAC through the Minister of Finance. Minister of Finance o nka report o e kena ka parlamenteng then e iswa ka to PAC to investigate. Le PAC yona e etsa mosebetsi wa bobedi o so ngwentswe ke Auditor General. E a hlahloba ke bona mo e fumana ho ya report a 1 million ya setjhaba ile office nyana Tonakgolo nga fuwe mapala ya ntate ena sasa ha mo bolelle hello have intelligence it's failing to tell the prime minister hore le tona la hao le motsitse motlakase but I know the intelligence ya mo bolelle so ask a re batla mapaki a teng ka office nya hae ha ete hore ditaba ke tsena di teng ke batla ho kena tabeng e nngwe mona eo ke lakatsang hore ke ithetse ka botebonyana ena ya LEC. Ntate Tonakgolo is part of this problem. Professor Mahao le gona ba bang taba LEC ha e qala mawa re qadile ha PS ena e qala e bontsha borabele ho le tona la yona. And I ipotsa ka le batho gona go sacrifice wa le tona over a PS. Over a PS. Taba le la bona na hore Tonakgolo na le deal e kgolo le PS Energy. E re ke le hopotsa ha re tsebe ha le kala la small business le tla tloswa di-options tsa mmuso le iso hoteleng ya Tonakgolo e bitswang Pilo e isitswe ke PS Papa ka rent ya 300,000 per month. That is why I give a teacher what I teach all the tona. That Tonakgolo will not save LEC Moelente. One gets in Telesamo who you are Chelatena on a day. You don't know how to be sure and sedate. So I let it say, it was about it as it's so said. Tamayang having about quality low at petrol tanks, this indicated if we permit whoever that one Hagamona on Amalaba high move. But we license petroleum. Abanu Loba Lurinele Company Wanamusutu, Bazu Mono, Bancha, Kimalaba, but Baha. That Tonakgolo about it.
ke o re etse o mo fa batho ba hae ba hae mona ha ba yo mona ha rena bona ba ka RFP batho ba bodile re iketse mohlala o mong hape o phela mme le tona la ditšhelete ha etsa budget speech ya o re o re ke le simo tla ka se ka 320 million ha o jwa it's not a ke le sha LEC se sto ithekela matlaka mme tona la ditšhelete suspend le 700 million 700 million hona tjena o hlokala a further 400 million it's over 1.1 billion le hlokalang for ka motlakase le sotho ha sa ka motlakase EDM ke Mozambique e re kwetse as we speak Eskom e re thibetse bile cap ya 90 million re ke ba ka o feta moo that is why le wana motlakase o ntse o tima o ntse o thwe hona le low voltage a se re le ka hara load shedding because re ka motlakase o monyenyane o feta o go lokela mongwe o etse wa go etsa afford ke boemo bo teng bo tate tona go la go tsebang gore LEC mona ka lebaka la gore batho ba ha ba dutse setheng ba ya emoya ba e hama gore etse madi tsela o re mo thuse ka bo mang a tseba batho dombe ba ba ga tse bile ka salary tse makatsang tsa 170,000 well in the corporate world ka lebaka la gore go batla go etso attract batho ba ditsebo hangata go ba jwalo but problem e teng mona le sotho hona tjena ke hore batho ba suspension e le management wa LEC substantive manager MD o ntse gola 170,000 ya actor 170,000 ka fela batho ba ba hai ba gola salary tsa bona le ba actor ba gola salary tsa bona policy le te yere muska ba jwa the first business ya board ya LEC ile ba o change policy ho kenyene yo jwang ke batho ba ntate tona go o hone pa etsa o le jalo tona go ba tla o ketela taba ya bohlokwa bo mmele bontate ha gona ntho ka hlotseng e lokana hengena wa tseba impelo re ba etapele boetapele ha hona ntho e thatelo ka boetapele lefatshe go ne go lokela re ho se shaba sena tshotso but boetapele bo thato you can't say that kana go santse ka tshotso maobane o seng ke fumana mahala bomme ba difeme ba go kopa mpo go thusa mapolesa kena sa go kwalletswe ka ba iswa ha ha ke fika mo ba le re tshwara le bontate re entse pause ha re tsebenane re etsang ka motho ena ba bua ka ntate no mo o ke boetapele o soya o se re tlameha ho ba thusa fela ke bona batho ba neng ba le ka pele ha ba bona go fane se ya kwa ha o bua motho holo hai a sa utlwina hore ga ba tla se bopa le ke fofane se fitile batho ba ditse hai mosebetsi o fedile motho ena ha ana maano e re ke le bolelle ha holo le tona matlanyane o kena tumellano le company ya Machina bobodu bo jwalo go tona golo a botse ba company ya Machina e fuwa PPA power purchase agreement ke LEC ka nepo tariff ya electricity it is negotiated by the power supplier and the purchaser ke LEC le motho wa LEC motlakase ha ho ba jwalo mona e negotiate ke letona ha se a sign ba dumelana le Machina ha re kala re etsa lerata ke hona o board ya lewa idule e sebetse taba ena retrospectively e a prefecture ntate tona holo batho ba batlang ba bodile ke ba bopela ha so Southern Africa mona a unit ya renewable cost between 50 and 60 cents ba matlanyana o be ya burden ba LEC ka unit ya 220 ya renewable kire Southern Africa a unit ya renewable it is between 50 and 60%. Amago tholele 80%.
immediately ha ka out ba etsa 1 rand mme ga dingolo rona go palo le ma China mo le setho sa le ka mona ka tlase ka restaurant ya ma China go 20 cents tsena di ya go batho bana. You can imagine gona 20 cents tsa electricity na di etsa ke di million. Jale who signed in at R2.20 per unit. However, Basotho will not afford R2.20 per unit. It is too expensive. So, re boemo mbona bo re keneng ka hara go fena mo kitwa lefu. Ha re bone na re tla tswa fela re tlameha ho. Mema hadi I can assure you, President Masisi le BDP ya Botswana ha ba ya dikgetho bana bana le 100 million pula. They lost elections. They lost elections. Ska ba tsosa ke tšhelete ya batho ba bodileng ba. Setšhaba sena sentse se bona ona re dilana le. Go tla ba le megelo e reng le pusong ha le a di etsa ke. Ana tsena motho puso ke Samuel Matekane. Ke yana itseng ke la fa puso e fedile. E sena bobodu. Jone e ina le bobodu. He should account. Go tloeleng gona le la ga tlo. E ba le tsamaya le monna na mo be ya mabaka. Bela go batla sheria rona back. We want it back. Dipolitiki di jwalo. Ke go batho ba bua ka gona ba ka go gutla bona ba ile. Yes, dipolitiki di jwalo. E nna le mane the conservatives di tla hlola ke go kene Labour e tswe go kene batho ba hlola dipolitiking ba ba gutlisetswa ba se ba inahane re inahane mo ileng ka force. So ke ne ke re da le tona go loka nete rona a ka shebe ka mono batho ba utsitseng ka ba utswang ba teng ka hare go ditaba tsena ka le ke nana ga ke di ka kana mphontshe e be ke le go le ba hlomphe ba ka ba bang ba ke ba ke ya le bona re le bula la dira buana le tate sa le se le re yalla ga rona re feta kana be re di se la o so he di ba fika mona ke ba eta pele nna ke tabalen thate pedi se re tso tsenga ka mo go tla timo ma bere ke holetse metseng kwana mo re phela nga mafoko go a o ne di dinawa le